Ngiyalamukela abalaleli ezindlini, emabhasini, edolobheni la kubo bonke abasemsebenzini ngegama lenkosi. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu asinike ithuba lokubana sifunde ilizwi likaNkulunkulu sindawonye. Siza kufunda ilizwi likaNkulunkulu singaphansi kwesihloko esithi udanele amanxiwa. Udanele amanxiwa. Nxa ubunganginika ithuba elokubana ngifinqe isihloko lesi ngomzila nje owodwa, bengiza kuthi bonke abadanele izulu ngempela baza kulifumana. Kasikhuleke nini. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ukuthi sivume sihlangane ukuzwa ilizwi lakho. Sicela Nkosi ukhulume kithi, ngoba kungakhuluma umuntu ngeke abantu bakho bamuzwe. Kodwa ungakhuluma wena umnikazi wabantu, sizakuzwa sikulandele. Khuluma kithi, usebenzise umuntu obhubhayo. Ekucineni kwakho konke sidonselwe ngakuwe. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngiloyisa ukubana sibale elizwini likaNkulunkulu endabeni esithola kuNehemaya isahluko esesibili. Ngisukela evesini elokusungula ngisiya kwelesithupha. Kwasekusithi ngenyanga kaNisani, ngomnyaka wama-20 ka-Artaxerxes inkosi, iwayini laliphambi kwami. Ngaphakamisa iwayini nganika inkosi. Ngase ngikhathazekile kakhulu. Inkosi yasisithi kimi, kungani ubuso bakho budanile na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo. Ngase ngisithi enkosini, ubuso bami budangele ngoba indawo yabobaba ingamanxiwa. Indawo yabobaba yatshiswa ngomlilo. Ngibala evesini ingeka 4. Inkosi yasisithi kimi, kuyini okudingayo? Ngase ngikhuleka enkosini yamazulu. Ngathi enkosini, uba kukuhle enkosini, njalo uba inceku yakho ithole umusa phambi kwakho, ngicela ukuba unginike ithuba lokuba ngiye emzini wamangcwaba abobaba ukuze ngiwakhe. Inkosi yasisithi kimi, le ndlovukazi ihleli eceleni kwayo, uhambo lwakho luza kuba ngolesikhathi esinganani? Ubuya nini? Ngakho kwaba kuhle phambi kwenkosi ukuthi ingithume. Ngase ngiyinika isikhathi esimisiweyo. Inkosi kayibusise ukufunda kwelizwi layo. Sihlangana le ndaba eqhakathekileyo namhlanje. Indaba eyathatha isikhathi ngomnyaka oka-444 kusiya ku-432 BC. iBhabhiloni yayithumbile abantwana bakaNkulunkulu ngomnyaka ka-586 BC. iPersia yasinqoba iBhabhilona. iPersia isinqobe iBhabhilona yavumela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi babuyele elizweni lakibo, babuyele elizweni elaseJerusalema, babuyele bayekwakha umuzi wakibo. Kwakuyicebo elihle elalithunganyelwe nguNkulunkulu ukuthi laba bantu babuyele elizweni lakubo. Uhlupho olwaba khona yilolu. Ngaphansi kukaZerubhabheli ithempeli lalakhiwe, kodwa umduli wawungakhiwanga. Ngenxa yokuthi kwakungela mduli, kwakulenkinga enkulu ebantwaneni bakaNkulunkulu, ngoba babesetshatshalazini, babesegcekeni, benganandawo ebavikelayo. Ngikuthatha ngaphi lokhu? Ngifunda ukuthi ngibale lawe encwadini ekaNehemaya. UNehemaya isahluko singesokusungula, ivesi yakuqala kusiya kwesithathu. iBhayibhili lithi lona, kwathi ngenyanga kaNisani ngomnyaka wama-20 ngisenqabeni yaseSusa, uHanani omunye wabafowethu wafika evela koJuda elamanye amadoda. Ngababuza ngabaJuda, ngababuza langensali eyayisele elizweni laseJerusalema. Bathi kimi, labo abasindayo ebugqilini babuyela elizweni lakibo,
baphakathi kohlupho olumangalisayo lokuyangeka okukhulu. Umduli weJerusalema wadilika, lamasango awo achiswa ngomlilo. Ngase ngisithi ngahlala phansi, ngakhuleka kuNkulunkulu wasezulwini, ngalila, ngazila ukudla njalo, ngakhuleka phambi kwayo okwezinsuku, ngilila ngikhala phambi kukaNkulunkulu. Zwanini izihlobo ezithandekayo, uNehemaya ngemva kokuzwa umbiko ukuthi abantu bakibo bathwele nzima, abantu bakibo kabalamduli ovikelayo, abantu bakibo bathwele nzima, kuyini okwakusenzakala nxa bengelamduli? Babethwele nzima ngoba izizwe zazisiza zibathathele inotho yabo. Izizwe zazisiza zibathathele ababekulime emasimini, babebuya babathathele ngitsho labafazi babo, babathathele ngitsho labantwana ukuthi bazenzele abafazi babo. Ngakho uNehemaya ekuzwa lokhu wakhathazeka, wakhala, walila ekhuleka enkosini. Kanti wayengubani yenalo uNehemaya? Ungabala incwadi eyokusungula efananayo, ubale ivesi eyesi-11, ithi yona uNehemaya wayengumthwali nkomitsho yenkosi. uNehemaya wayeyicupbearer ngesilungu. uNehemaya wayengumvikeli wenkosi. Kutshoni ukuba yicupbearer? Kutshoni ukuba ngumvikeli wenkosi? uNehemaya impilo yenkosi yayisezandleni zakhe. Impilo yenkosi wayeyiphethe ngezandla, ngoba konke okwakudliwa inkosi kwakumele aqale akulabile, anathe amanzi, ukudla akudle ukuze kukhanye ukuthi kakula chef, ngoba ngaleso sikhathi into eyayisesabeka ngumuthi ongabulala inkosi. uNehemaya kwakumele ahlale ethokozile. Kwakungumthetho walelo lizwe, nxa uyicupbearer, nxa ungumthwali wenkomitsho yenkosi, kwakumele uhlale uchelesile ukuze kukhanye ukuthi kawuthukuzelanga inkosi, okuthile okungabulala inkosi kwakumele ahlale echelesile. uNehemaya wayengakaze aziveze phambi kwenkosi enyukumele. uNehemaya wayengumuntu othembekileyo. Ukuzonda kwakungavunyelwa ngoba wayengabulawa inkosi. Kuhle kuphelele khona lapho. uNehemaya ukudla kwenkosi kwakumele akulabile ukuze kukhanye ukuthi ukudla lokhu ngeke kube ingozi enkosini. Kwakumele yena uNehemaya aqale akudle njengoba ngitshilo ukuze kukhanye ukuthi kakula chef. Kodwa uNehemaya wabukeka ezondile. Wayezondile, wayezondele, wayedanele ukuthi umuzi wakibo ungamanxiwa. Umuzi wakibo abantu bazenzela intando. Ngenxa yaleso sizatho uNehemaya wadana, wahlala phansi, walila, wakhuleka enkosini, wazila ukudla ngoba kwakungakuhle elizweni lakibo. Kulezifundo engizithola encwadini le ekaNehemaya. Kulezifundo eziyisikhombisa engizitholayo. Zinengi izifundo ezikhona, kodwa ngikhethe lezi ezimbalwa ukuthi ke sikhulume ngazo, sizuze izifundo kulokhu engikubalayo la. Isifundo esakuqala sithi sona ukuqakatheka komduli. Isifundo esesibili umthandazo kaNehemaya. Kuyini esikufunda emthandazweni kaNehemaya? Isifundo esesithathu ukuthembeka kukaNehemaya. Isifundo esesine sithi sona ngubani odala uhlupho. Isifundo esesihlanu sithi sona isinqumo sikaNehemaya. Isifundo esesi-6 sithi sona pho senzeni. Isifundo esesikhombisa sithi sona bayadela labo abathemba labo elinguJehova.
bayadela labo ababusiswe inkosi, bayikhetha ngoba bona labo bantu bazakudla ilifa lezulu. Ke singene esifundweni sethu esokusungula, ukuqhakatheka komduli. Wawuqhakatheke ngani umduli? Umduli wawuqhakathekile ngani ngoba abantu ababelinde umuzi babehlala phezu komduli ukuze nxa kusiza izitha bazibone zibuqamama zikhatshana le, bahle babike kubadala bomuzi, batshaye itilongo elizatshengisa ukubana sekulempi, kumele labo balungele ukuyakulwa. Wawuqhakathekile umduli ngani ngoba wawuvikela izizwe ezivela emaceleni ukuthi zingahlaseli abantwana bakaNkulunkulu, bangathathelwa inotho yabo, bangathathelwa inzuzo yabo, bangathathelwa abafazi babo, bangathathelwa amabele abo. Wawuqhakathekile umduli ngoba yiwo owawuvikela abantwana bakaNkulunkulu. Umduli lamhlanje ngiwufanisa leJuraol lapha koBulawayo. iJuraol iyavikela abantu ukuthi bangene santando ngekhaya, iyavikela amasela, iyavikela bonke abaloyisa ukuzedlulela. Akumelanga kube kwampunzi idla emini abantu bazihambele santando, hatshi iJuraol iqhakathekile. Umduli weJerusalema wawunjalo. Wawuqhakatheke ngani umduli weJerusalema? Wawuqhakatheke ngoba izizwe ezazizungeze uIsrayeli zazingamazi uNkulunkulu, babekhonza izithombe, babetshisa abantwana, babesenza izinto ezinengekayo. Ngakho iJuraol yayivikela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bamkhonze uNkulunkulu, belandela isiko likaNkulunkulu, bebala imithetho, belandela iBhayibhili, ukuze ekucineni bamkhonze uNkulunkulu yena yedwa owadala izulu lomhlaba. iJuraol yayiqhakathekile ngani ngoba iJuraol ngiyifanisa lelizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liyasivikela, ilizwi likaNkulunkulu liyasigoqela, ilizwi likaNkulunkulu yilo elenza ukuthi abantu bamazi uNkulunkulu, bangaze balandela imfundiso ezingayisizo. uNehemaya zwana ukuthi uthini nxa ekhuleka, uthi sonile kasilalelanga imithetho esayinikwa nguMose. Kuyini akhuluma ngakho uNehemaya? Akhuluma ngakho uNehemaya ukhuluma ngemthetho kaNkulunkulu elitshumi, ukhuluma ngemthetho kaNkulunkulu eyiyo evikelayo, ukhuluma ngemthetho kaNkulunkulu eyiJuraol yabantwana bakaNkulunkulu, ebavikela ukuthi bangoni, bakhonze uNkulunkulu yena yedwa owadala izulu lomhlaba. Ungabala kuDeuteronomy isahluko ngu-1, isahluko ngu-6, ivesi ngu-1 kusiya kuvesi eka-2. Ithi yona iBhayibhili, le yiyo imilayo lezimiso lemithetho uNkulunkulu wenu engililaye ngalifundisa ukuba likwenze, ukuze lizenze lezi zinto elizweni uNkulunkulu azaliyisa khona, lidle ilifa labobaba, ukuze liyesabe inkosi uNkulunkulu wakho, ligcine zonke izimiso zayo lemithetho yayo engililaya yona, wena lendodana yakho, lendodakazi yakho, lezizukulwane zemihla yonke, izinsuku zonke. nguNkulunkulu lo esebenzisa uMose ebabonisa ukubana imilayo yakhe kumele bayifundise abantwababo, bayifundise abesintwana, bayifundise abesilisa, bayifundise izizukulwane, bayifundise bonke abalandelayo, ukuze labo bantu bamazi, bamkhonze uNkulunkulu yena yedwa owadala izulu lomhlaba. Zwanini ihlobo ezithandekayo, ilizwi likaNkulunkulu liyisivikelo, ilizwi likaNkulunkulu liyikukhanya endaweni emnyama,
Imithetho kaNkulunkulu elithumi ijuraholu esivikelayo ukubana singamoni uNkulunkulu. Imithetho kaNkulunkulu iqhakathekile ngoba imithetho yonale yiyo esivikelayo, yiyo esitshela ukubana singabi labanye oNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu owadala izulu lomhlaba. Yona le imithetho esitshela ukubana singazenzeli isithombe esibaziweyo. Yona le imithetho ethi kasigcine usuku lweSabatha ngcwele ngoba uNkulunkulu walugcina lwabangcwele. Ungabala imithetho elandelayo isinika umlando wethu kwabanye abantu. Kumele singabantshontsheli laba bantu, kumele sibathande laba bantu, kumele singafungeli amanga esakhelane laye. Imithetho kaNkulunkulu yiyo esinqandayo, yiyo eyijuraholu, yiyo esenza simazi simkhonze uNkulunkulu ngeqiniso. Kakuqakathekanga sihlobo esithandekayo ukuphikisana lomthetho kaNkulunkulu. Kuqakathekile ukubana siwulandele unjengoba unjalo, singaphikisani lawo umthetho okaNkulunkulu. Kodwa bakhona abantu abaphikisana lomthetho kaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu ethi yena kumele abantu banikele ngemvu, ukhona omnye othi yena lamabele aright, lamabele aright. uNkulunkulu athi yena lingadli ukudla okuthile. Abanye bathi nxa kumnandike ngiyadla, bazidlele imvundla, bazidlele ingulube. uNkulunkulu yena ethe kungadliwa. Zwanini sihlobo esithandekayo, uNkulunkulu ebubanzini bakhe nguye owasidalayo, nguye owadala zonke lezi zinto, nguye othi ungadli okuthile. Uyakwazi why kungamelanga sikudle ngoba uNkulunkulu nguye owazi konke ngathi. uNkulunkulu ofananayo usilayile ukubana emtshadweni kumele owesilisa athathe owesifazana. Kodwa namhlanje abantu bathi singaze sithathe ubulili obufanayo ku-right. Bazalwana abathandekayo, yikuphikisana loNkulunkulu, yikuphikisana lelizwi likaNkulunkulu. iBhayibhili lithi lona owesilisa uthatha owesifazana. Nxa abantu sebethathana ubulili obufananayo baphikisana lentando kaNkulunkulu, size sedlule zinyamazana. Awukaze ubone idonki ilandela inkomo, kawukaze ubone inkukhu ilandela ithendele. Akwenzakali. Inyamazana zonke, izinyoni zonke zilandela uhlelo ezalunikwa nguNkulunkulu. Umuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu nguyophikisana loNkulunkulu. Kodwa zanini sihlobo esithandekayo, kangibasoli futhi bona laba bantu. Hayi, kukhona omunye umuntu, ikhona enye indoda eyiyo etshela abantu ukuthi baphikisane lecebo likaNkulunkulu. Sizayifumana le indoda. Zwanini sihlobo esithandekayo, kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esiyale esephikisana leBhayibhili, jiyana lalowo muntu. Kungaze kube ngumfundisi onjengami, angaphikisana leBhayibhili, jiyana laye ulandele iBhayibhili ngoba iBhayibhili liyilizwi likaNkulunkulu. iBhayibhili lingamazwi kaNkulunkulu. iBhayibhili livela kuNkulunkulu yena ngokwakhe, kumele ulilandele. Isifundo esilandelayo sithi sona Nehemiah's prayer, umthandazo okaNehemiya. Nxa ekhuleka uNehemiya uthi yena kuGenesis chapter 3, ngibala evesini ingeka-9, ithi yona inkosi uNkulunkulu yasibiza uAdamu yathi kuye, ungaphi? Ungaphi? Inkosi uNkulunkulu yasibuza uAdamu yathi ungaphi? Zwanini sihlobo esithandekayo, uAdamu yenalo kazange avume, kazange asabele, kazange alalele okuthiwa nguNkulunkulu. Zwanini sihlobo esithandekayo, uNkulunkulu udinga uAdamu nje ngoba ubemyalile ukuthi angadli isihlahla. Wasesona wadla isihlahla, walalela umkakhe wadla isihlahla. Eselalele umkakhe, uNkulunkulu ayekudinga yikuthi uAdamu avume icala lakhe, avume ukona kwakhe. Okwakuqakathekile yikuthi inkosi ngonile avume. uNkulunkulu ulomsa, uNkulunkulu uyathethelela,
uNkulunkulu ulomusa obanzi, uyathethelela izonke izono. Akula sono uNkulunkulu angasamukeliyo. Kodwa kulokuba uAdamu avume isono sakhe, uthi yena umfazi onginike yena. Nxa uNkulunkulu esiya emfazini uthi inyoka. Zwanini isihlobo esithandekayo, kujwayelekile empilweni ukuthi siphoselane inyoka. Nxa kumele ngivume ngithi ngenziwe nguzibani. Zwanini isihlobo esithandekayo, uNehemaya usinika isifundo esokuvuma. Kumele sivume amacala kuNkulunkulu ukuze asithethelele. Zwana, nxa uNkulunkulu edinga umntanakhe, uthi yena ungaphi uAbela? Ubuza uKhayini. uKhayini uthi yena kangisiyo mgcini wakhe mina. Zwanini isihlobo esithandekayo, kuqakathekile ayekudinga uNkulunkulu ukuthi umntanakhe avume icala alenzileyo, ngoba ukuthi abalekelane loNkulunkulu kakumncedi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngeCovid-19 yonale. iCovid-19 yonale egcwele umhlaba wonke. iCovid-19 yonale eyiyo eluhlupho umhlaba wonke. Iyasikhumbuza ukubana funa bese simkhohliwe uNkulunkulu, funa bese silahlekile, funa bese sinothile, funa bese sizenzela okwethu. Iyasikhuthaza ukubana kasibuyele kuNkulunkulu, kasivume kuNkulunkulu. uJobe wayekuqakathekisa ukukhulekela abantu bakhe, wayevuma izono zakhe azavume lezabantu bakhe. Zwana mhlobo wami, kuqakathekile ukubana sivume phambi kwaNkulunkulu asithethelele. Zwana mhlobo wami othandekayo, kuqakathekile ukuthi uye kuNkulunkulu sonile, uzifake phakathi, ungaze wathi bonile, ngoba bonke bonile bangefinyelele entandweni ekaNkulunkulu. Kuqakathekile ukuvuma. Sifundo sesithathu sikhuluma ngokuthembeka. Ungabala encwadini elandelayo kuNehemaya 2 ivesi ngeka2, uthi yena uNehemaya, kungani udabukile? Njalo lokhu kuyikudabuka okuphuma enhlizweni. Inkosi ebuza uNehemaya le. uNehemaya kuthiwa udanile, njalo ukudana kwakhe kuvela enhliziyweni. uNehemaya wayehlala ethembekile phambi kaNkulunkulu. uNehemaya wayethembeka ukuthi wayengakaze adane phambi kwenkosi. Inkosi nxa imbona edanile iyamangala. Zwanini isihlobo esithandekayo, kulesifundo sokuthembeka engisithola kuNehemaya. Nxa inkosi ibuyela emva ikhangela imbali ekaNehemaya, iyananzelela ukuthi ngumuntu othembekileyo. Ibisimbuza ukuthi kanti kuyini okumdabulileyo? Zwana, uNehemaya yenalo wayengakaze adane phambi kwenkosi. Ngithanda kulitshela isifundo esiqhakathekileyo. Namhlanje kumele sonke sigqoke amamaski. Amamaski kumele siwagqoke. Why kumele siwagqoke amamaski? Ayavikela abanye abantu. Ungabala encwadini yezihlabelelo ngu-15. Isihlabelelo ngu-15, ivesi ngeka-1 isiya ku-4. Ithi yona iBhayibhili, ngubani ongayahlala endlini yenkosi? Ngubani ongayahlala ethempelini lenkosi? Ngulowo othembekileyo, ngulowo owenza ukulunga. Ungabala ivesi eka-4 ithi ngulowo ogcina isithembiso sakhe lanxa kubuhlungu ukwenza njalo. Zwanini isihlobo esithandekayo, ukugqoka imaski kubuhlungu, kodwa kumele sigqoke ukuze sizivikele. Kumele sigqoke ukuze sivikele abanye abantu. Kuqakathekile ukugqoka imaski. Zwana mhlobo wami othandekayo, kuqakathekile ukwethembeka. Senze izinto ezizima, sizenza ngoba kumele sizenze lanxa kubuhlungu ukwenza njalo. Endabeni courtship,
Abantu abatsha bayakhuthaza ukuthembeka. Kuqakathekile ukuthi bathembane, bathembeke omunye komunye, ungazihlanganisi lomunye uchiye omunye. Kuqakathekile ukuthembeka. Endabeni yabachadileyo kuqakathekile ukwethembeka. Lanxa ngiphumile ngiseGoli, lanxa ngise-America, ngithembeke sengani omnye wami uyangibona. Zwana mhlobo wami ethandekayo, kuyathembeka. Kuqakathekile ukuthembeka lanxa ukhatshana, lanxa kubuhlungu ukwenza njalo wenze. Zwana mhlobo wami othandekayo, kuqakathekile ukuthi sibe ngabantu abathembekileyo. Isifundo lesi sisifundisa ukuthembeka. Ngiyakhumbula mhlobo wami othandekayo, kwenzakala ukuthi umkami agule. Egula umkami, ngathi ngeke ngimchiye, kuhle ukuthi ngincedisane laye. Ngaze ngathengisa indlu eCowdray Park, ngamthwala ngaya laye eIndia, wayakwelatshwa khona. Ngayibonga inkosi ngoba ngemva kwe-operation wanelisa ukubana aphile 12 years, anelise ukondla abantu bakhe, anelise ukubakhulisa ngezwi likaNkulunkulu. Kungani ngazimisela ukuthengisa endlu? Ngoba ngangifungile emtchadweni ukuthi sizazehlukaniswe yikufa. Abantu kabehlukaniswa ngumkhuhlane, abantu kabehlukaniswa yikuthi bahlala imimango emide. Abantu kumele bathandane baze behlukaniswe yikufa. Zwana mhlobo omthandekayo, omunye waziwathi kimi, hey wena, yekela ukuthengisa indlu. Phela uzaluza konke. Uzaluza indlu, uluze ngisho lo mfazi. Sala lokukodwa. Okwakungaguli indlu, oyegula ngumkami. Kodwa ngacabanga ukubana ngizazihlupha impilo yami yonke ngoba ulele umkami. Kwangani ngiswele engingakwenza ukumsiza, ngayithengisa indlu. Makabongwe uNkulunkulu, wanelisa ukubana alaye abantu bakhe. Zona mhlobo wami othandekayo, kuqakathekile ukugcina isithembiso lanxa kubuhlungu ukwenza njalo. Kwakubuhlungu ukuthengisa indlu, kodwa kumele ukwenze lanxa kubuhlungu ukwenza njalo. Kumele ubuyisele kwechumi leminikelo lanxa kubuhlungu ukwenza njalo ngoba inkosi ikutshilo. Kumele wenze izinto ezibuhlungu, kodwa ngoba inkosi itshilo iyakwazi ukuthi uza kuphila njani. Kuqakathekile ukuthi uthembeke phambi kukaNkulunkulu. Isifundo esilandelayo sithi sona, ngubani isitha soluntu? Ngubani isitha soluntu? Ngubani owenza abantu bachiye umthetho kaNkulunkulu? Ngubani owenza abantu badele uNkulunkulu? Ngibala encwadini eka-Isaiah 27 ivesi ingeka 1 kusiya ku4. Ithi yona iBhayibhili, ngalolo suku uJehova ngenkemba yakhe enkulu uzajezisa uLeviathan. Uzajezisa uLeviathan. Ngubani uLeviathan? Uzajezisa inyoka endala, uLeviathan, inyoka egoqanayo, inyoka echibilikayo, inyoka eyinunu yamanzi. Ngalolo suku olungasekhatshana uyeza uNkulunkulu uzamjezisa uLeviathan. Ngubani uLeviathan? uLeviathan inyoka endizayo. uSathane ulethwa engakoni, esasandiza. uSathane yenalo owayesidalwa esasisezulwini. uSathane yenalo nguye owenza abantu badele umthetho kaNkulunkulu, balalele abantu bangalaleli uNkulunkulu. Yinyoka egoqanayo, yinyoka eyinunu ebantwini bakaNkulunkulu, yinyoka eyisilo samanzi. Zwana mhlobo wami othandekayo, uSathane nguye owenza sone. Ngiyakunxusa ngegama lenkosi, dela uSathane uze kuNkulunkulu, umkhonze yena owadala izulu lomhlaba. Ungabala kuDaniel 1 ku12 ivesi 1 kusiya ku12, ikhuluma ngendaba yokona ezulwini. Ithi umgobho, uSathane, inyoka endala edukisa izizwe, waphoselwa phansi, esebelokulwa ezulwini, wehlulwa, waxotshwa kunye lezingilosi zakhe, weza la emhlabeni. Zwana mhlobo wami othandekayo, uSathane yenalo
nguye odukisa izizwe, nguye umqambi wamanga, nguye owenza abantu baphikisane loNkulunkulu, nguye uSathane owenza abantu baphikisane lelizwi likaNkulunkulu. Ngikunxusela kuNkulunkulu, ngikunxusela kuThixo owadala izulu lomhlaba, ngikunxusela kuNkulunkulu onguyena owakudalayo, uJesu igama lakhe. Ungabala kuJohn chapter 16 iverse 33 ithi yona, ngilitshela lezi zinto ukuze kimi lifumane ukuthula. Emhlabeni liza kuhlupheka, emhlabeni lizathwala nzima, kodwa manini isibindi ngoba mina ngiwunqobile umhlaba. Zwana unxuso olumangalisayo, unxuso olunxusela kuJesu, unxusela kuJesu ngoba nguye owakudalayo, nguye owadala umuntu. Ungaya kuJesu, ungazinikela kuJesu, ungamamukela uJesu abe yinkosi yakho, uza kwamukela laye, akugone ngezandla zakhe, akunike impilo engcono, akunike ikhaya elingcono, ikhaya elingelakufa, ikhaya elingelamkhuhlane, ikhaya lapho siyahlala singabajabulileyo khona. Singene esinqumeni sikaNehemaya. Ungabala kuNehemaya 2 iverse 5 ithi yona, uba kukuhle enkosini njalo uba inceku yayo ithole umusa phambi kwayo, ngicela ukuthi ungithumele koJuda emzini wamangcwaba abobaba ukuze ngiwakhe. Uma kukuhle enkosini, uma ngifumene umsa enkosini, kayivume ngihambe ngiye kwakha umuzi wamangcwaba, umuzi wawobaba. Zwana, mina kuyangethusa, uNehemaya uhleli kuhle, uNehemaya konke uyakuzuza, kodwa ukhalela ukuphuma aye elizweni lamangcwaba. Sake safika eJerusalema, safika eMakphela. Ungabala kuGenesis 49 iverse 29 kusiya ku32, kulapho okwangcwatshwa khona abantu abalandelayo. Kwangcwatshwa uAbrahama, kwangcwatshwa lomkakhe uSara, kwangcwatshwa uIsaac, kwangcwatshwa lomkakhe uRebeka, kwangcwatshwa uLeya, kanti loJakobe ulele endaweni efananayo. Zwana mhlobo omthandekayo, liqiniso, indawo yamangcwaba, indawo elamangcwaba. Kodwa zwana mhlobo omthandekayo, namhlanje ngikunxusela kuJesu Kristu, ngikunxusela kuNkulunkulu olekhaya elingelamangcwaba, olekhaya elingelakufa, olekhaya esiyahlala singabajabulileyo khona, olekhaya esiza kwakha sihlale khona. Umkhuhlane kayikho, ukugula kakukho, sizahlala singabathokozileyo. Zwana mhlobo omthandekayo, isinqumo sikaNehemaya siyangethusa. Uchiya kukuhle, kukuhle, akhethe ukuyadubeka. Lesi similo sifuze esikaJesu, owachiya ikhaya lilihle, weza emhlabeni ukuthi azosifela, ukuze ngokufa kwakhe sithole insindiso eyinqaba. Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu oweza wasifela, ukuze ngokufa kwakhe sithole intethelelo, sithole umbuso. Zwana mhlobo omthandekayo, uyadingeka ukuthi wamukele uNkulunkulu, uyadingeka ukuthi wamukele uJesu, uyadingeka ukuba uzinikele kuNkulunkulu owadala izulu lomhlaba. Ngilobizo, ngiyakunxusa, ngiyakuncenga, woza kuJesu, zinikele kuJesu, beka impilo yakho kuYesu. Ungazinikela kuYesu, uNkulunkulu uza kuba lomusa kuwe. uNkulunkulu namhlanje ubiza omama, ubiza abantwana, ubiza obaba, ubiza bonke ukuthi beze kuNkulunkulu. uJeremiya wabizwa eleminyaka phosa engu-20, wayengumuntu omtsha. Abrahama wabizwa emdala. uDorcas kuba mama
wabizwa, wanelisa ukunceda isizwe, uNkulunkulu uyakubiza. Ukubizela, ukubiza ezinye izoni ezinjengawe zize kuNkulunkulu zisindiswe, ngoba uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Encwadini yabaseKolose 3 ivesi ingeka 2 ithi yona iBhayibheli, siyakhuthazwa kule indaba ukuba sibeke ingqondo yethu ezintweni zaphezulu. Silingise uNehemaya owachiya izinto zonke, wachiya umhlaba, wachiya inotho yomhlaba, wakhetha ukuyadubeka labantwana bakaNkulunkulu, wakhetha ukuya elizweni lamangcwaba. Isihloko sithi sona udanele amangcwaba, udanele ukuya emangcwabeni. Zwana mhlobo omthandekayo, pho senzeni, siye ngaphi? John chapter 3 ivesi ngu-30, John chapter 16 ivesi ngu-33 ithi yona iBhayibheli, ngokuba uThixo walithanda ilizwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa, ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi, babe lokuphila okuphakade. Zwana mhlobo omthandekayo, uNkulunkulu wawuthanda umhlaba, uNkulunkulu wakuthanda, uNkulunkulu wangithanda, uNkulunkulu wasithanda sonke. Izulu ngelabantu bonke, izulu ngelakho, izulu ngelami, izulu ngelethu sonke. uNkulunkulu uyanginxusa, wakuthanda, wangithanda, ungilungisele izulu lapho kumele ngiyethokoza khona loJesu Kristu. 1 Peter 3 ivesi inga-13 ithi, kodwa mayelana lalesi sithembiso senkosi silindele izulu elitsha lomhlaba omtsha lapho okubusa khona ukulunga. Ngenxa yesithembiso senkosi silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha lapho kubusa khona ukulunga. Lapha emhlabeni kubusa ubudlongondlango, lapha emhlabeni kubuswa abalemali, lapha emhlabeni kuyafiwa, lapha emhlabeni sithwele nzima, kodwa siyamdinga uNkulunkulu ukuthi eze asinike ikhaya elingcono. Zwana mhlobo omthandekayo, babusisiwe, babusisiwe abathatha uJesu abelithemba labo, babusisiwe abantu abathatha uJesu bazinikele kuye, babusisiwe abagezisa ingubo zabo zibe mhlophe egazini leundlu, ngoba laba bantu bazabusa loJesu, laba bantu bazahlala loJesu, bazakuhlala emhlabeni onjani. Isaiah 65 ivesi ngeka-17 ithi yona iBhayibheli, ngoba khangela ngiyadala izulu elitsha lomhlaba omutsha, okwakuqala akusayi kuba khona, kakusayi kukhunjulwa kumbe kuvele enhliziyweni yomuntu. Ngiyakudala izulu elitsha lomhlaba omutsha, okwakuqala kuyakuphela. Kuyini okwakuqala? Okwakuqala zinsizi, okwakuqala imikhuhlane, okwakuqala ludubo olubangwa nguSathane, okwakuqala yikufelwa, okwakuqala yibuhlungu lakho konke okuhlukuluza umuntu. Zwana isithembiso, uNkulunkulu uthi yena kulabo abamamukelayo, kulabo abazinikela kuye, kulabo abamdingayo ubanika izulu elitsha lomhlaba omutsha lapho kubusa khona ukulunga. Verse 21, njalo bazakwakha izindlu bahlale kuzo, balime izivini badle izithelo zalo. Zwana mhlobo omthandekayo, uNkulunkulu kunxusela ekhaya, ekhaya elitsha lapho esizakwakha khona sihlale khona. Ngangakhile indlu eCountry Park, kodwa zwana ngayithengisa indlu, ngahambisa umkami eIndia. Ngithe ngivela eIndia ngathenga indlu emanceleni eNtabazinduna, wangiqila omnye umuntu. Namhlanje kulomuntu ohlala endlini yami yemanceleni, kulomuntu ohlala endlini yami eCountry Park. IBhayibheli lami lithi lona uNkulunkulu emhlabeni omutsha, uNkulunkulu kulabo abayingcwele, kulabo abamdingayo, bazakwakha izindlu bahlale kuzo, bazalima badle izithelo zezivini zawo. Ngikunxusela kuNkulunkulu,
Ngikunxusela kuJehova, woza kuJesu, zinikele kuJesu, uza kuba nomusa kuwe. Kungani ungazinikeli kuJehova? Kungani ungafaki impilo yakho esandleni sakhe? uNkulunkulu uyakunxusa, kasikhuleke. Baba uthandekayo sezulwini, nampa abantu abakho abazwileyo unxuso lwakho. Nampa abantu abakho abezwayo ukubana uSathane uza kubhujiswa, ubususinika izulu elitsha lomhlaba omutsha lapho kubusa khona ukulunga. Ngiyakhuleka ukuthi sengathi Nkosi ungasthethelela, ukhohlwe izolo yethu, usinike ikhasi elitsha empilweni, sikwethembe, sikuthande, sikulandele, silandele amazwi wonke avela elizwini lakho. IBhayibhili elingumduli ovikelayo silithathe linjengoba linjalo, singalandeli abantu, singalandeli konke okuvela emaceleni, silandele wena wedwa owadala izulu lomhlaba. Siyabonga ukuzwa umthandazo wethu, siyabonga ukuthi uyathethelela, siyabonga ukuthi uzasinika impilo entsha bese siphila sengani kasizanga sone. Kathi ngalolo suku olungasekhatshana siloyisa ukuyahlala lawe ekhaya, lapho esiza kubusa khona lawe manje kuze kube nini lanini. Kungumkhuleko wethu wonalo esikholwa ukubana uzwile njalo usuphendule, ngokuba sikhuleka egameni lakho elihle elihlala kuze kube phakade. Amen.